Kayno. Hello ma'am, welcome to my vlog. Ngasi vlog ngasi ayuk te hore. Ayuk te hoji ayuk 4:30 muk tare aba. Hoji ay itaw chali sonna running tawbe. Ma gari leite ma'am gari le ramadi jangan jawa 4:30 hoji tare. Chali chalaga gona akoi ngasi running tawni ma'am. Ngarang me taw di taw ba ngarang hande ti taw di taw ba. Ngarang khali ngarang ta kai tawi tawde take tawga chatnam hodre ndo ngasi thoyaba thokpodo ngasi cheluni mayam chelaga doi kona exercise chen basi running tawpodo di ulhoraba phone pa running tawpodo di mayam do hi chatli chalaga itaw phangani kona chen ngane ko punna ndo mayam loina chen loraga phangnarasi ado mayam loina ayuka nganna hogotku nganna hogolak khara mind su fresh oibani mam wakhan su nungai bani yangna hogolaga kona definition tawba mapan gi puja yam pot chadaba healthy potato chaba mam healthy potato chaw ngan hogolu mam mind fresh leiradi loi nungai dimi mam din nungai dimi ado loina kona phanga si mam tala siri ai chenba chatro me kona ay tawag siya ng laki. Yo. Oto. Kumain tawag eh. Ay. Ang lori ko eh. Sarap. Chik. Chali. Hindi. Không. Lori na không ra de. Ato, bye. Kemana? Tahu ke? Kena kong do. Adio, wahai tolak tere bye. Notun mana rong lagai sari. Oi, kayno. Chale sen chole mo Hello ma'am, ado ay running tawra loin la ado mayam da ay ullalle do running taw bada di mayam phone pai ya da banina ay running do exercise taw lat namdre ado mayam comment taw biramo next video da ay exercise ki thabira ge ado mayam nganna hogolaga nganna exercise tawga exercise malab isa se hakchang se nungai bani aba ado mayam loina su nganna hogotna be hona view and nganna hogolaga exercise taw and ay exercise tawga ising thae and ay chana be su chik day to ay chawrani mayam su nganna hogotna bai to mayam hakchang ngai bani ado video se hochi loisalaga ngasi friends singa su yamna nungai re malap chen ba khot pa exercise to ba su next video da mayam comment to biramo comment to biradi mayam ay next video da exercise thabirake ma ji blog loisalaga bye bye